Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For listening, thank you for love and support. I appreciate you. Kune video engenzile before. Ngiphinda lento engenzile kule video engenze before. Umehluko ukuthi kule ende owengenze before engakayifaki. Ngizizwa ngathi ngizwakala ngirude kuyona o ngizwakala mhlambe angazi angizwakali kahle kodwa ngizoyifaka ke ngoba bengikhuluma into ebisenhlizweni yami. Ake ngisho ke lento ngendlela ezozwakala kangcono manje. La ku YouTube platform le evulelele wonke umuntu. Akuthi angazi ukuthi uqala eminyakeni emingaki, mhlawumbe kumele ube over 18 ukuze uzokwazi ukuthi uqale kube khona imali oyiholayo mase ufike kulama requirements afunakalayo. Nayi-ke i-problem and lento inkinga yasazi isigaxo senkinga kunalento eyenziwa abantu engayi-understand mina because angi-understand, angiyiqondi ngoba mina angikwazi ukuyenza kule channel because le eyenza ukuthi nami ngenze le video yinto engithola kule channel yami. Ngiyazama ukwenza ngendlela mhlambe ngithi ilula i-peaceful kodwa ngiyabona ukuthi still ayisebenzi. So let me address lento manje because ngesikhathi sokuthi ngikhulume nangoma yini ngoba phela u-Eskom awufuni ngikhulume ngalezi engifuna ukuzenza. Nixola umsindo generator. So kunomuntu abantu abeza kule channel beyibona kahle ukuthi Uthando Nes'thembu mhlambe bebona ukuthi i-video ekhuluma ngento endala yena seyazi kodwa kuwukuthi ke bakhona abayaziyo kodwa banganenkinga ukuthi ngiyayiphinda leyo nto, bakhona abangayazi kodwa ukuthi ngoba yintsha ke kubona, noma ke bekhona abayaziyo ngiyathanda ukuphindela kuyona ngoba ngisuke ngizokwenza ipoint eliqondene naleyo nto. 2 kune show ebeyenziwa ugogo Sikhotheni oyisangoma oyi-traditional healer or spiritual healer. So yena wenze ishow ezisangoma nangempilo yakhe. Mayenza le show abanye abantu abafana nami abazobuka ishow bazokhuluma ngento eyenzeke kwishow. Kube namanye ama-TV shows amaningi ngoba siyawabuka lama TV shows. Yiyona nto yenza sesikwazi ukukhuluma ngabo. Mase kwenzekile-ke umuntu uzokhuluma ngale ndlela le akhona ukukhuluma ngayo yena abeke imbono yakhe, omunye mhlambe akazuchaza yonke into osuvela usuyibonile, kukhona azoku-eda okuhlukile, omunye uzoveza ukuthi mhlambe khona into eyisifundo kuloko, omunye uzosho ukuthi hayi ngiwathandile amazwi kabani kwinto ayithathe kwisho. Makungenjalo abantu-ke nje bazokhuluma-ke ngabantu ababathandayo abenza le show noma ngabe yini, uku-update izinto esezindala, konke kuyimalana nani nokuthi kune-TV show ebukwa abantu. So kulula ukuthi ukhulume ngento wazi ukuthi bukhona abantu abayithandayo njengoThando Nes'thembu. Ishow ekhuluma ngesithembu noma abantu bengasithandi isithembu kodwa bayayilandela ifamily because baqale nayo season 1, abanye abaqalanga season 1 but bayayithanda ishow evela ku-TV. Usuyafika-ke ukubona lokhu ukuthi okay, Uthando Nes'thembu latest, Uthando Nes'thembu review, uzoshokimi. Umuntu nayi comment ngiyakuchazela, umuntu uvele ekhulume because uyakhuluma, abanye abazi ukuthi bathini, abanye bakhuluma izinto ezi-useless. Umuntu oyedwa njalo lo engimtshelayo ukuthi usho lento, abanye bakhuluma izinto ezi-useless. First 2 lines umuntu okhulumayo because uyakhuluma nje, umuntu okhuluma izinto ezi-useless. The next line, please teach us 1 2 3. Him osangene noma him ohlulwa yisingisi because ngasho phela ukuthi sesami sibuye sithathe iholiday. Kungenzeka kanjani wena mawungilalele ikhona lento ekutshelayo ukuthi okay, this person ayikho into angayifundisa because ukhuluma into e-useless. 2 uyakhuluma because uyakwazi ukukhuluma kodwa nje ayikho into enomsoco, ayikho into ofuna ongathi wena ufuna ukuyifunda. So uyaphinda futhi uthi please teach us izinto ezizosibenefit
ngihleli la engihleli khona awazi ukuthi ngihleliphi, ulapho okhona angikwazi ukuthi ukuphi. Angazi angeke ngize ngisho nokuthi mina njengoba ulapho mhlampe into exakile yini angiyazi. Mase ngila because angikwazi uku-assume ukuthi if bekufanele ngifundise, ngoba uyabona ukuthi angifundisi, ngenza i-TV show, ngikhuluma nge-TV show, uyakubona futhi lokho. Into engiyithanda, angazi ukuthi mina abantu ba-confused ngendlela engayi-understand, iyabhora ilento yokuthi ngilandela into engingayithandi. First, you can identify i-problem ukuthi lo muntu lo ukhuluma into engathi sure, izinto ayikhulumayo zi-useless, kodwa futhi ulindele ukuthi khona into ozoyifunda kuye. Uthini kahle kahle? Angazi. Okwesibili, uyabona-ke ukuthi kune-gap. I-gap le wena ongakwazi ukuthi uyifile, uyigcalise, wenze izinto ezi-meaningful, noma ube wena ne-YouTube channel ezokwenza ukuthi abantu be-benefit abafana nawe. Because ngihleze ngenza ama-examples amaningi ngenzela ukuthi lento ayibe kuwe ukuthi une-choice yokuthi uma ufika la ku-YouTube ubukani, ulandelani. Into efuna ukukufundisa, ofuna ukuyifunda, yaziwa wuwe. Uhlobo lomculo owulalelayo ulandelwa wuwe. Ama-TV shows owabukayo kulandelwa wena. Akekho umuntu ongafika endlini yakhe akutshela ukuthi shintsha le channel kwi-TV yakho, akekho. Ngobani? Kukwakho i-TV yakho. Same applies ku-YouTube. Uwe one-internet access, uwe odecidayo ukuthi njengoba sengik-internet ngifunani. Ma ubona ukuthi hey indaba nawe awufuna ukusala ey'ndabeni kwabahlebayo, ushona khona, choice yakho. Ukuthi lo usekubizile ngamanga wathola ukuthi mhlawumbe uthi kwaze kwanesigaxa, lesi sigaxa usasitholi, uyakubona kodwa lokho ukuthi isigaxa sikho, uyenze njani? Phuma phela, ngoba isigaxa sikho, lento oyifunayo ayikho la. Manje sengithi senizwe, sengibala nabanye because lento niyayenza nakwabanye. Umuntu uyazi ukuthi yena wenzani ku-YouTube and uye ozibekele phansi i-plan yakho ukuthi ngifuna uku-achieve 1, 2, 3. Wena uzofika uthi angenza lento ezobenefitha wena. Mina ngazi ngani mfethu, ngazi ngani kwangempela, sikhuluma iqiniso, ngazi ngani ukuthi wena ufuna ukufundani. Angeke nje khona ngempela sekuthiwa nje sengiyahlupha ngabantu, sengenzela ukuthi ngifuna ibe khona into engiyenzayo ukushintsha impilo yomunye umuntu. Angizange ngize ngizi-introduce kanjalo. Musu kungifaka kwi-assignment engiyekho kuyona. Bakhona bashoyo ukuthi siza no 1, 2, 3. Umuntu esho ukuthi mhlawumbe i-movement yakhe is to empower women. Uyayibona into ayiphethe ku-YouTube channel yakhe, ulandela leyo. Omunye athi bafethu nayi indlela yokuthi uthole i-loan uma ufuna ukuqala ibhizinisi, uyayibona into ayiphethe ku-YouTube channel yakhe, ulandela leyo. Le channel eyisiphithiphithi emahlaphahlapha enje, and uyabuya kuyo mhlampe kube ukuthi awuzi ukuthi hayibo kwenzakalani la, udideke. Musaka ukufuna ukuqhubeka ukudideka because mina ngiyazi ukuthi bakhona abantu ababuthando Nes'thembu. Leyo nto ngiyifunile ngayithola ngase ngithi hawu, shuthi abantu bayithanda-ke i-show. Nami ngathi mangiyibuka ngase ngiyabona ukuthi yini eyenza ukuthi abantu bethanda i-show. Ngase ngithi-ke ngizoyikhuluma kanjani-ke indaba yale TV show, sengiyikhuluma nabantu-ke ngiyihlebela, ngathi ngizovele ngihlebeke ngabo kancane. Ngase nje ngizohleba ngabo kancane and mina ngizohleba ngendlela yami. Noma yiyiphi enye i-TV show engiyibukayo, ngizoyenza ngale ndlela engifuna ukuyenza ngayo. Ukuze ungathi masungilalele, masuyahamba uya kwenye i-channel, usuyabuya uthi hayibo, ufix kade lalele ade thatha into kabani. Uyayibo? Ngoba phela mina indlela engihleba ngayo, ile ndlela engizohleba ngayo nje nabangani bami noma yini ngesikhathi sami. Kodwa mase kufanele ukuthi ngibe serious, akakaze ngisho ukuthi ngiletha into enje. Into engishilo ukuthi ngiya-eda i-motivation ephuma kosaziwayo, because ngiyazi into mayikhulunywa umuntu omthandayo njengosaziwayo, abantu bayizwa kangcono. Mina ngingayisho into kuyiyo efanayo kodwa ungayizwa,
athi nje uBeyonce esesho lento engiyishilo uyizwe i-powerful, iyenzeka-ke leyo nto. Angeke size siyijike-ke, iyenzeka nje kanjalo. Omunye ayisho into efanayo, uthi usuyizwa isisho DJ Sbu, asingize ekhaya. Uthi usuyizwa isisho uDJ Sbu, naye seyi-powerful. Bese sithi hawu, ubani kade wayisho lento pho why? Sibuka ukuthi okay yena basuke bamthatha benza ama-measurements, yikho yena engazwakalanga. Njengoba nje la kuma-social media platforms ufika abhale ubani, kuphele i-hour noma ngakusasa ayithathe lo one-following eningi ayisho into kabani. Abantu sebeyojabula, akasafuni-ke naye phela ukuveza ukuthi hayi bo kahleni anihambe niyoshayela ihlombe nalo mntwana omunye ngoba lento ngiyithole ngale kuye. Engabe futhi esesho ukuthi hawu yazi ngithole kwi-page labani, omunye ukhulume ngobani. Even lapha kulama companies amakhulu nakhona la kwi-media beyithatha i-idea yomuntu ongenalutho beyisebenzise ibe nkulu, benze imali bengamncumi. Kuyothi naye ngesinye isikhathi esho njalo ukuthi lento le yayifike nami, seniyibona nje seniyithanda. Kanti-ke babona ukuthi mina-ke nginje, bayithatha bayinika ubani ukuze abantu bezoyinaka. Base siyayibona ukuthi iqiniso shuthi alikho kahle hle, futhi ngeke lize libe khona kuyoze kube kudala. So into yami ithi akube lula kanje. Wena unamandla amakhulu, musa ukwathatha lawo mandla akho amakhulu owanike omunye umuntu. Makunento obonayo ukuthi kune-gap la, wena usuyibonile i-gap and uyazi ukuthi le gap ungayifila kanjani ukuze-ke kweneliseke nabanye abantu abafana nawe abafuna lezi zinto ezizoba benefitha. Mina ngishilo before ngathi mawuza la ku-YouTube, i-choice yakho ukuthi u-YouTube uzowuthatha kanjani. Mawufuna u-YouTube ibe yi-training center, uzoba yi-training center ufune leso skill osifunayo. Mawufuna u-YouTube ube yi-university, uzowenza ube yi-university ufunde lento ofuna ukuyifunda. Mawufuna ukuthi wena imali yakuhlula, awazi ukuthi imali ungayiphatha kanjani, ulandele abantu abafundiswa ngokuphatha imali. Mase uyabuka kuma-comments ukuthi lama tips akawanikeza abantu abanye bathini, bayayi-apply lento iyabasebenzela yini. Mawufuna ukufunda ngamabhizinisi ongawenza part-time, bakhona baningi. Noma i-products ongayenza nawe uyikhiqizela yona uyidayisa okuzoba lula, bakhona. Ufuna ukupheka, bakhona la ku-YouTube. Noma ngabe yini oyifuna, noma mhlawumbe ufuna upartner, kushiwo kuthiwa-ke nawa ama-app badle ziyakhipha-ke la. Mawufuna i-baby, hamba uye kule app yona ithembekile nabanye kanjalo. Mawuthi ufuna ukuthwala, bakhona futhi la bafundisayo ukuthi hey hambani-ke niye endaweni ethile laphayana nje uzobuya nayo into yakho nawe uyothwala, kodwa-ke kwenziwe ukuthi kube khona. Mawuthi ufuna ukutshontsha, bakhona nabafundisa ukutshontsha, angasazi ukuthi ngizothini. Mawufuna i-blesser, bakhona futhi nakhona basho ukuthi i-blesser mina umuntu mhlampe awakazi ukuthi uyalifuna i-blesser noma awulifuni, u-ready noma awukho ready. Ufunde ukuthi ezinye iy'ngane zithini ngama-blesser ukuze ubone ukuthi uzobe uyifaka entweni enjani. Unokugula okukhona emzimbeni ongakuqonda ukuthi ukugula yini, bheka la ukuthi awukho yini ama-symptoms omunye onayo, lento ekuphethe, ufune lolo sizo. Ngithi amandla akuwe ngento oyifunayo, musa ukuyithwesa ufixe uyizele la ka-YouTube, uzozenzela lento afuna ukuyenza, and le ayenzayo manje awuyazi i-plan yakhe. Mhlampe ngiki-step 1 of 5, u-5 wami awuwazi, so uyaqala manje usuyadictator wena, so uyangitshela. And mase ungitshela sonozungitshela ukuthi nje ngiyakhuluma because ngikwazi ukukhuluma into engiyisho i-useless. Wow, yazi ukuthi khona iba khona into ethi kimi kahlahle bengizoyifuna inamba yakho ngoba ngathi ikhona into yazi engayazi. But manje mase ngithi kungenzeka kanjani, ngihlaziye lento ngithi impossible ukuthi umuntu engangazi abele kude mase azi into engiyithembile mina ukuthi okay, njengoba ngiqala lokhu nje ngizoqala ngale ndlela ebhedayo, mase ngifuna ukukujika ngizokujika. Ngoba u-YouTube mina angikuqali ngoba nakho sengenza
ami lama reviews engiwenzayo bengibuka nami YouTube futhi nje namanje ngiyayibukela music ebusuku, ngibukela amaculo engithanda ukwacula ngesikhathi sami, ngibukela amaculo engiwenza futhi nje enginikeza umuzwa omnandi angijabulisayo ngesikhathi sami ngeyami ifoni. Ngibuke namanye amavidiyo engiwabukayo, mawukuthi khona into engifuna ukuyisho kuleyo video ngicommente, mayingekho ayikho, ngoba nami ngithi ngiyawenza amavidiyo bebe khona abantu beyibuka ividiyo uthole ukuthi na 1000 views kodwa abakhomentanga. Benaso-ke isizathu ukuthi why abanye bafike bacikeka, abanye bafike bathi uyabhora, abanye bathi sitshela into endala, omunye wathi ayi uqedile vele ayikho into engizoyisho. Mina ngisuke ngingasayazi ukuthi inzima kuphi komunye ongale azazaze angitshela ukuthi manje into oyikhulumayo nje i-useless. Hawu. Hayi bandla. Hayi angicabanga ukuthi nayo izinto engiyishoyo bekuyikho khona lokho. Yeah, i-YouTube channel ngiyayi-understand, angingayi-understand nami. Kodwa ngeke ungithole ngingena kuwona wonke ama-channel engiwabukile namavidiyo abantu sengichazela abantu manje. Ngento umuntu azi ukuthi wenzani. Ngoba nami leyo kuthi nje ubona ngikhuluma ngama-TV shows obona kahle ukuthi ayabheda. Yabo ngoba usubona ukuthi ayabheda. Phela hamba kulawa good. Hamba kulawa right. Hawu. Umuntu manje sesifuna size sikubona ukuthi into ebhedayo wena uyilalelelani. Into ebhedayo ngoba iyabheda. And uyayibona ukuthi iyabheda lento kodwa wena uyayilandela. Awuguli. Hayi buwe. Hayi msaruganga ngathi musanjuganga ngami. Hawu. Nginihlonipha kangaka. Awu ngizama ngayo yonke indlela ngiyibambe phela mina ngiyayibamba nje impela ngiyayibamba ngizisho seyingaze ngayibamba Nkosi yami. Ngiyibambe ngithi kodwa nabo abantu besangana ngiyibambe kodwa ngoba nginayo lento yokuthi hayibukhuzeka ngizikhuze. Hayi ke omunye angisukela athi nje ukhuluma into engekho kodwa besicela ukuthi usifundisise izinto kanjani manje. Hawu angeke phela ngifike ngibe Isithuphethu kwi-first sentence yakho, kwi-sentence yakho yesibili futhi manje seyinento ethi ngikakhuluma into wena ozoyizwa. Usushilo ukuthi ngiSithuphethu, uthe wena ngiSithuphethu. Angithi asihlala kanjalo ngibe Isithuphethu-ke wena-ke nale gap oyibonayo isebenzisa sithandwa sami. Sebenzisa le gap ukuze wena uzokwenza izinto ezobhenefitha abantu. Yayibe yinhle kanjalo. Le yami ngenza ama-TV shows, ngenza ama-reviews, ama-TV shows labo abantu abawabukayo ukuze phela kuzoba lula ngikhuluma ngento vele abantu abayilandelayo. Akube lula kanjalo. Emva kalokho mase ngibona ukuthi hawu waze washaya ubani. Sengisathi usaziwayo-ke. Sengithi hawu la into le izosiza abantu ebisho ubani. Ngiyithathe-ke lento ngithi bukani nangu enimthandayo ukhuluma ngalokhu. Coshani-ke la thathani-ke ama-note. Idlule lapho. Mase ngithi hayibo sathe savelelwa yilabo esaziwayo bafike bethi asisheshe sizobuka ama-TV shows abo. Sithi mase siwabukile bethi phumani ey'ndabeni zethu. Kanti simenywe ubani ey'ndabeni zabo? Simenywe yibo. Mase sesibhizi-ke sesiphakathi sebeyasikhipha manje bayasikhahlela bathi iy'ndaba zethu kwasho kwacima kanje. Ngithi mina manje siyaphi ku-TV iy'ndaba zabo? Ku-TV ziyaphi? Hawu abayazi into abayifunayo. 1 minute please iyeza ishow, iyaqala ishow next week. Kube mnandi-ke sibajabulele-ke. Kwaze kwamnandi-ke bayabuya futhi ishow izoba mnandi sizoyi-enjoy. Nakho sesiphakathi phela sesiphakathi sebeyakhuluma manje bakhuluma izinto ezingaqondakali. Sesiyasho ukuthi uyayibuka kwabantu abanjani laba bakhuluma izinto ezingaqondakali kanje benza izinto ningadideki. Ugesi awukho, igenerator iduma kabi. So nje ngivele ngikhulume nami ngendlela ngithi izokwazi ukuthi isebenze. Bakhuluma izinto ezingaqondakali mase sithi hayi wozani sizohleba nini. Abantu abanjani laba? Lento le bayenzayo nake nayibona kuphi? Angithi ingoba phela sesicompare lento yokuthi bathe i-reality show noma sazi ukuthi phela impilo yabo ngeke izifane neyethu.
noma sazi ukuthi kuzohluka izinto ezithini, kodwa lokho kwenza ukuthi bona sikwazi ukubaqhathanisa ingoba beze nokuthi reality show. Kanti laba bangale ko-Skeem Saam siyazi ukuthi lo uya-actor. Siyazi ukuthi nje nokukhala lokhu ukhala ngoba lento ayenza kufanele ukuthi akhale. Kanti ngapha kwi-reality show sesibona omunye ekhala siyasala sithi Nkosi yami kwenzakalani? Ukhala ngoba ngempela kuneziphithiphithi ey'khona noma naye ufuna ukuthi simbuke njengakwi-Skeem Saam sihambe-ke sidlule. Sekuyoshonalena kushonelena-ke kukhulunywa-ke silwe-ke nabanye-ke singasazi ukuthi sibangani-ke naye. Ngoba phela nalaba abaphakathi lapha abayi-part of i-team, i-production team, bona bayayazi indawo yabo. Oyi-makeup artist uyazi ukuthi uyi-makeup artist, oyi-stylist uyazi ukuthi yena uyabagqokisa lapha, obaphuzisa amanzi uyazi ukuthi ubaphuzisa amanzi, obalandela ngekhamera uyazi ukuthi ubalandela ngekhamera, olungisa kahle ukuthi manje nje ngoba sesikushuthile konke akubukeke-ke abacwebezele bevele ngendlela abazocwebezela ngayo, sekwenziwa izinto zakhona zoku-editha uyazi. No-producer-ke olobe busy esilandela ukuthi sithini lapha ko-Twitter kwenzakalani, ebuka nokuthi le South Africa le esangene njengoba phela kuleli lizwe lethu yilobu kwafika i-COVID ayikho into engathi i-right kahle hle. Omunye kolobe landelayo ukuthi lo mzansi ohlezi u-shocked namhlanje kwenzakalani, basa-shocked. U-producer-ke lo useyalandela ukuthi u-Twitter uthi ubanga umsindo, ahambe kuyobheka nala ama-page ku-Facebook-ke nawo amaningi abangowawo umsindo, ebheke yonke indawo. Uma lento eseyihlanganisa abuke ukuthi okay yini ephezulu. Ephezulu ile ndaba yokuthi uMangwabe-ke ubukeka njengonkosikazi odelelayo. Manje senze njani? Siyamlungisa uMangwabe noma akaqhubeke ebe unkosikazi odelelayo, ebe unkosikazi ongathi ufuna ukuphuma la kodwa siyabona ukuthi ho kade wayelobe ethi uyaphuma. Hhayi ethi u-producer engathi asimgcine enje. Ngoba siyakwazi ukuthi ngeke uMangwabe lo waye u-ever smiling ushintshwe yini kangaka? Mase kuba yilento-ke yesidala ukuthi umuntu wesifazane ushintshwa i-education. Kahleni soyichaza nayo leyo ngelinye ilanga soyichaza. Thank you so much for your love and support. Sengikhathele futhi angazi ukuthi ngithini. Ile nto-ke soyibanga nabantu. Qhubekani-ke nibange ngoba phela nami lo step 1 wami uza nale mvula le eninginika yona. Hhayi-ke imvula ngesinye isikhathi i-right. Ukuthi masinkulu nje kakhulu-ke isuke seyona lokho okufakwe phansi. Kodwa le ngiyayibona ukuthi kusho ukuthi khona into engiyenzayo. Yingakho kuba khona umuntu ocikekayo ngoba phela ukube akayibonanga ubengeke aze acikeke. Uyabo? Athi umuntu hayi ukhuluma into useless kanjani mase ngithi kusho ukuthi le video inama-views amaningi yikho sekuzofika nabantu abathi nje iyabhora into yakho ayinhle. Kanti ngesikhathi singabonakali akekho nomuntu ozothi uyabhora awubhori ngoba vele le video le ayiwatholanga ama-views. Njengoba le video sinama-views amaningi sebezolokhu besho abanye bethi kodwa nje umsangano lo umbhedo uyabheda yena nje unjani. Okay, bye.